Shubor naka-Snem jong unongsan Hima. Ka Office u Commissioner of Excise kala ay ka jubab ya ka RTI ka ba uba sambor lang dingdo ulapan jubab halor ka jing IT sya ka way ka company ka ba na bar panlum ya ka Khajna. Habakren makinong tho kubor uway ni kitry dukan Winestore uba sambor lang dingdo ulay thu uba ka tanat excise kala ay ka jubab halor ka RTI ka ba upan. Ulay thu uba ka sarkar kala IT sya ka way ka company ka ba na bar banlum ya ka Khajna. Ka company ka banabar ka baga sarkar kala IT latip ka tengkum ka the C-Tex Info System Private Limited kabadai na Hyderabad kani ka company kan pet bat kami bat kan Shimti banlum ka Khajna Haka jaka jong ka tanat excise uba ding do ulay thoru baki try dukan Winestore ken hab ban seo 100% sya kani ka company Haka ba Haka Snem Daki Spah Klur ka pisa kan satu chabar ka jilla kabalada ka sarkar kan lumhi kala ban seo tulop ikinong hikai bat kiwe kinong try sarkar ki bami baneki badawa seo ya ka tulop ka jongki uni urang ba ulai jingmut kalai ka sarkar baha ka jaka ban IT sya kani ka company ka banabar bat ban lum me ka Khajna kan baha shibun ba ka sarkar kan thau da ka committee ba kan khli daw officer bat ling ba kani ka Khajna ka sarkar kala ban seo ka tulop jong kinong trai sarkar ulo ongru bana kalyang jong u unsa ai ka jing tho sya ka sarkar ban pin paw ka jing bam sngoy hab ya kani ka kam ka ba ka tanat excise ka le Sebenarnya suami ada buat ni kini kerja ya kini ke RTI everyday kini ke introduction kini ke new excise suite untuk ke IEMS integrated excise management system introduce excise kini ke government of Meghalaya. Di nanti dia RTI findings ini terkadang aku mengakular PCI di nomor tempat kebuari dari kampung jungai memang besar. Di lebih mau atau press briefing sebab ngaji kenal muncul dan asli kiki iba ngiwat kabani kongswa kabani satu ba ka government kan along kumba ka outsource no sa kawin di companies ki menebar belum menyerap belum Khajna kabade ya bisla jungi tingba ka NFL industry tingba ka business bingi te nek ki wine shops ki bonded warehouse ba kabaar hat kapor ni kijingkeli kabaar kami ba kanu ki pembiak ya kan company ki wana ba patla kata kabani pembiak ki ana government ne ki Shimno nengi di baterai di kam, te lingba kan ni press briefing, ya ada pau kita ke asli kiki dengan niat pada serili, te suatu ba lingba ka jing mandra government ya kan ni policy teman, ka excise department yang mesti jungi ka asa compromise, nomor ba pihak satu kaju ka kami ba baterai ke excise department mentahi, kaju ka kami ini biru setri, te berkini company kabawan train ini kam pemerintah bahwa government kalau IT ya ka kerteng jumni company gini ka Citadel Info System Private Limited Winestore Hyderabad te kuma pesutu i menta barakhat kam ke badai excise department kan sa monitor kan sa kmino ni ka company Winestore Haka badai ba kan ni jingluk Khajna baka excise department te pihak pesutu ada ubriu Winestore wandrung no aku merasa jang jungi temut ke element of secrecy kan mentak syuk pasti jumut ke ka bangilung Khajna Haka bedai nakalian ke excise department ya ka jala Meghalaya jungi mentah kamdan syuk ji gak tu pula diberi kemerbat te bat hatu besni limba kan ke RTI ni sutu ba 100% ke ba bangi nak tu ka 4% ke ba kamang sarkar mentah ini beteri kan ke business 100% mentah kila ano ini ka private company mana Hyderabad. Di dalam pikahin 100% yang kini kali industri yang kami Meghalaya baru away. 100% hi kalau kot cek Spah Klur Haka Snem. Di kat justru juga ada 100% yang jadi anak yang beri penebar. Timut kat kata ka di Spah Klur ke di bandar saja jungi kalau jadi kalau ayahnya sebar di katai ke ba semua ba ada kapoy luput pengihapban ai ni 100% te banyak ke bangi ai ni company di buan lebar te kamla apa bingiram itu di nong tre serta kinong hikai school kinong hikai college serta di bagi syong syakhan mang kupor te po maran mati bani utlop te lada kimut ban tap ya kata ka bikin streamline dan bikin blok kita ki loopholes jong ni ka liquor industry ru jong ni ka business kia nang ini tre tadak serta jenda kala akhot ini trai ngiru
ngimna daong ire ya ada kadai ini bin hapira kita ki brio ki bala ultimate bat mensia mo kum kitu kinong hikai ki syak ngan kinong tray kibun ki department kembang haji naka tanat buka ke har judan ki basu syak kan menuju pula tidak ada kani kesan pesen kabaya minta sabar biok nong tau brio buan napo Hyderabad ada kani kesan pesen kani astit ni natrai ngala ban pembiang di kita ki bro sa away tu ka RTI findings ke bang apa ke point number 6 ba ngi ibu jengkeli bahatu nakalian ka government ka khan ne mi bar ka stakeholders ba ki bateri ni kam ka khalang ne ban emergency te go mangi kani ka RTI reply ki umba kam kam ram khat ngi ndai ka tung jin stu ngi ndai shoot nang way ya sarkar jila ngi dei ki government approved license retailers and bonded warehouse owners ki ba semyang bun bah sa apply rong jong sarkar jila Wat ni snow ba kuni kini ki ba himut ban shem kadi ka hak ka jungi ni hakan tip pi ban khatlang ini tika tahi tibat hakani ka RTI ka bangi iwa masuk tu ba saus na mensuahi ka sarkar kala onra itu ka central bonded warehouse nei da ka jui ka jing tumu ban khmi kita ka rekomnya imar ki mata timanta ada dan saus na mensuahi dan penmi ni ka central bonded warehouse ban khmi ita ki ngatrai ka sarkar kemudian kam tante ban eksperimen hidup ni kan ni apsha kan punya sya kita nomor ngir isa ko undom te nomor ban su minus baik 1% na profit margin ka jungi bang habdak ngir ba shen ji teh persen bagi ni yo nak ni ka kam ka bagi tray nei timenta tu ka RTI bang awan bang apa ini kila mention tu naka apa persen kila ano stam khasan persen mun isu tu ba kani kesan pesan bagi shim lagi di penbiang yang tu settle system private limited dah kelasuan lo bercerita kan tidak ada pihak ni ya ka business bagi tray boro we jalan mak ni kam dei tang ya ka we district dei ka state boro we di 1% jong ka volume of business bagi tray boro we jalan ka apat di Spah Klur teh mentari Spah Klur kan drain kai ka revenue jong ka state kan dei suni settle system private limited banapo Hyderabad long kabu jini ang ni kajela ka baret ka ba teng wat ban siu hak ka tulok jong kinong tray sarkar musin kumba yang mene babun ba mi ban syakhan ne mantau ban ya yo ni ka ba ya ta hak ka jongki Tika kenaan ko deh habi ni ka ikam ai jami film ba ti shot ni santos pi long lada ka dunai jong nong kabu jini ai ki batri ka tengah personally lagi dia mau pembelian rupa Malaysia kan ka RTI application ko ang ilada nak slash no kan ka 5% profit margin yang ai mling ni bun business tu sini ni we ki nok tray bang penmi nok tu ni icon lang no tu te kum ngai na dia pe ki nok tray ki bang penmi nak tu ka ki bang pensyong no tu bukan nei no sam kamti na tu nga penrung no tu pom iwe tu parking iwe parking lot iwe dia mentah deh itu ki beri ki baju mai tang kan ni kami kita ka bujuk ya itu kan hiwin ba contribute ya ka tax dan ni ka khajna sak sarkar cela tu hiyo ti or kali ni ka tahu ni kan ni kan sarkar kan ki ajmu ya sarkar ne hakun tu fikili tang jikili dia stang maki bara ban jubah ma ba long ta kan long pile ki apa snap show ni ki traditional kan namar ya kan ni ka kam ni tu nakalian ka session lu kila khat ini ka meeting tikir kila ada pai da ka jintho am dei ba ki klub snow shu sarkar jela kila ada pha da ka jintho kila ada kerpat hi pada pilih ke isu bah da konsat lang teh ya ki badan ka ni ka business kan sementara alhamno ka sekretariat am dan skor shu teh ini try jela ki betray ni kam along makala shu snap no be kita di consultancy mo di buan namba teng dong shu kuno lah habi keno shu inu iken kadi ketahi kejitu ka jingfo jing mi jong sarkar pd bu saus no mention ko one house bande dal step ka tapi bakani kam biang kam bet rain pi menshwa porga sarkar ka permi yak to central bonded warehouse kajing prismo to sarkar ngi kan long bada kajing mi jong ni central bonded warehouse mot ka revenue jong ka jela ka khajna bakandum ka jela mot kanum dunang shoot deh bukan dunang shoot leakage of revenue tementah barang saus na mensuah bidang permi ta kasih bonded warehouse pidi man sania soal kata kan mentah kin introduce kan sistem ni himla maksud tu dia berkatai ke we ngan ban ni kebusu pangmat dia kalong ba kuma pidi yang ni kani ka sitel
Info System Private Limited. Hang ni kini beriu berpesan ni kini ka ya kini ka firm ni kini ka company berbase na po Hyderabad. Kamu beriu berpesan ni kini ka firm ni di new MP Zinania kan. Ai kini ka official address ni Shillong kini ka care of Eldorado Building Jail Road Shillong. Jadi kita lang diberi kepada ni kan. Kumang ibu kelami gini siapa lagi kelami tu tahu bahasa lah yo ini company. Pina matlada ko yo kasi lalu traja lah balik kam tu kalau dan beri betul ni. Tapi ketahui ke sebulan dah kum kini kerja kam ada uyo hi try jala jong atrai kin bun na ki banmi sabar ki bani persak long menta di kiyo pede gini ki barsla long ngam kiyo banyak jai ka kamtel ngamong mga persak iki hak jingi try business ki dan kam tamalong kai ke bang di bandan ni halor di bandan ni halor ke long ngam ba haji ni try kami dan kami barsla dan kami ki kerja ngam tambah ba kado ya balong try bit mengi pada teh pada baik poin nombor 3 ngomong kali kata ni haduk kanu kila kena ba kanum ya bakala kata revenue jum state day yomani ba it is anticipated that the system will monitor the movement of liquor across the supply chain effectively teknik kejo ini ka statement ni I'm sure pergi play kani por biki introduce ni ka sanal bonek warehouse kani kejo ik phang ka along mentai ke RC ni kejo ka shilong ba tu ba munswa ka rum ba Spah ka rum direct sa ka pelayaran yang serkar jela, kasilong tambahkan ni kan sistem pemerintah sa compromise nak 100%. 100% na umeng PCC ni dah bikinnya guys. Jela kami galia bro kami 100% kan koi beli Spah pro revenue makan sedek. Atau apa dalam kan kom ada main exercise seperti Pi kumang ni daga jing manra juga ni temut ka exercise department ni ka asa compromise ni bahwa exercise department ni ngadan pagi sahab ki balong very well capable pun training kam timenta pi kintang shwan kini ka sutu ya din along ba kam ki train ki sahab ki jongi ki train kini te along no ka adan no arti ki exercise department ka adan officially ki exercise department ba de jama sarkar jela berkani ke system private limited ki Tikai kesenjam pimpinan ni sama. Kamram juga bertraining kam kembangan tu mesin dengan kamban yo supaya ka clarity ya kaji pensai nang makno nang banyak kam sakmat ti hadin mengutip ya kani ba kasadan of 5% ka jing syak dedak profit margin jingi te ngate armut kinung train po dukan lejong ngala penduduk no temakhan penduduk kami ki yue naki ngatap no po perpam yue ngatap no tu po parking lot bingi sedang mentah ti kiwe te ngutip adu kanu Tapi bu jing thon yang serkar ban panjing sai. Kani kamdei syu ko ba kam ko beret kani kadi kam ko kya ba berkani ngasutu kapdan ni kajing ye kendut lang da kajingwan jonga kani ka press conference ta kibun gitu ki tenak da sarkar jelah ki bagi notri bepri ki mi tulok masno di ki kwa ban emer jimbut span kani ni ngalong feel free ngalong ready ban ya discuss lang kini jadi kwa option contact number jonga man ai pi ni contact number jonga di 97748 kenda nyu sopra iwe lai pra ndriu berkani dan kam apa ni merjimut berkai stakeholders tentang ki traisla nang ni kinong tray jom kita nak sarkar jela apa per ki bang jiot tulok ki bang kapor ki bang i ya apa ni syong sakhan bet banyo ko ha juki nasmo bala da kani 100% kadang asyu tau beriu ban Hyderabad berpesan ni singganya group of industries ada kata kesan-pesan ni pendrung no akawin lagi let's say dengan form no ikenja financial committee mah bagi dan ki financial experts timut kani kata ka Spah Klur kepada ban net sebari dan kani nak yo pen kami ban situ lo ni menteri serkar no ya ka association ya jong kani ka wine dealers association ki beli ka pa ta jingtho nakapor te hadir kita ya bagi bak serkar kaya bisma kita kadang ka court case kiya ting sutu nakalian jengki bikin tit jingkhang bang sa sarkar jela ka abu jingien mar tamang subjudice to case rendang court case te why bingin ang syakmat the file RTI ngin ayo personally from my own personal capacity ngar adan ning doh sa government berlang bala persengit swai ni but lada pi dan kami tak 100% dai go function ningi compare with function ningi tak 100% tambah ka di bandrong baik apa jela kamdei bre ban mi sebar jong jela kata 100% ko pikwa ban dedak nak profit margin ni form lay kinja a good financial committee kan ban dia ban mitigate ya ka itiki salaries yung tiki various government departments baklan pa yo kata yang so kan biang tam